Aedeke nyesebe abu kingala apeso somero kitoni soroti ne isuomai ebe alosi agwelana kiniboro luama mete ekaulo isuoma unido beke saje ebe nuileij abu ngangi chukou angina emu lakita jakaitilo abu nere wori kakok bi mami angichingo oka wangina adangi kokeno bukoko pedal mo be bala mama ikabe ara mo petrol yo mi dum nekal esaina ngo aperangi tuna be berek salo le kotelo skitinyo ikakoko otupa kina paki ajenuka esa onete keno mai ni sime bala bonbe apeseji ai suruti ara saking alimone jakailo beje rainyo achudan ese pola jena ngabe beretwen li soma iboruka taun era jakailo chudan abu apese kibeli ebe isuomat papa kenu akaulo na ebe aipuri kiniliti aichie kotogo Apolon Ateker na erara ke Amuria Michael Ejau nges itornarit aedeke Kanu aswamnu ileich kobalebe akotongesa ilipa itimio je ngokalo media tarino onajaka kriyo demone ane rabei orano no eche onto nado gwela pronta yana mabera waso nyamaro akatekere yo gaili biti point last more se por etimio mamboro ni different team Aedeke ngesber eketarebe mamuchuti somatangun kwenye akaulo na Ewelaki neridas kobila kinachamun kilipitedo aitimio Anache wai lipi ujitimio katekerekere lipi ujitimio itungichielu ajasi aurianete na kes ineritos ibere na akana kitema ene pitula na jengo nara ipikoku aperkari koku mamera ibere na joko subitini bana ache tunis ara subanta che rakirone pipil aperio akoke epolo so yongo kapa urian elipitingo esapatalo omo Ateker eponlo itimia esapatalo oge saptala chamna jakareti ogete faininga otupitete bailos lu ele mutateker akotongo alimoke na Ateker bonebe enyexel ona dumuni kiena na abongono kinoni boniki egite jakate de kakero kotokesi nyexa swami putakera rangi ni borene silino Ateker obongo sikakolo akiro nguna rane chamtede ke koteto na dumuna bero duma neniche mera dumuno ajena Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria